Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Fans a Kameme TV ni maremwo kuiganira muthenya umuthi thutha wa Hellen Muthoni Guikio nja on the second Sunday iria gutanyitwo gukorwa kihost ringi show ya gukunguia besides DJ Mark D na Karitei. Before twarie Ndeto ici ta uria ciatukinyira na kiria giagituma Hellen akorwo ata ku grace show iyo muthenya wa umuthi, njitikiria gucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere kwirorera video citu. Hellen Muthoni last Sunday had a wonderful show on Kameme TV besides Karitei na Mark D, na mashabiki magikorwo mahoreire ngoro na makiri na gikeno kinene ni undu wa kuona ati Hellen is back on the screens. Au kafere mashabiki ni marajitie gukorwo makinyitwo ni ihoru kuona Hellen Muthoni tarake give it up na mawira maya ma TV thutha wake gukorwo aki-exit show ya rurumuka kuria kwa Inoro TV. No maragia na mwihoko wa gukorwo makimwiroragira every Sunday on Kameme TV. Most of our viewers got the news cia Hellen Muthoni back on screen as a surprise kuona the news were announced very late on last Saturday, na aragikorwo akiingira show-ini yo kiroko gia Sunday ya last week. Na muthenya wa umuthi mashabiki ni magitigwo na kieha thutha wa Hellen Muthoni ugikorwo agifail to appear again on the show kuona Mark D na Karitei nio magikorwo makihost that show besides this lady DJ, na andu magitigwo na kieha kiingi muno na ciuria nyingi cia kiria giagithie na mbere kuria gwa Kameme na gwa guituika ati Hellen will no longer be hosting that show, na magikorwo magikia ciuria nyingi muno kuri Mark D na mundu gwitwo Karitei areginyagia ihinda riri matigicoketie ciuria. Ona Hellen Muthoni ona akenda kiariti na gukiuga kiria giagituma age gukorwo akiapia back on the show thutha wa gukorwo akionio wendo munene muno last Sunday. Tugukinyia ndeto icio hau tutigucitenderithia makiria, twaciaria toria twaciona tucamanie in our next one. Make sure and turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ukamukirwo ni maria marakiyumiria.